Sve to radimo iz razloga Daruvar je prvi grad u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a i jedan od boljih u Republici Hrvatskoj po odvajanju otpada. Zašto je tako? Idemo pitati direktoricu komunalnog poduzeća Ivanu Djedović. 23. godine smo odložili 1300 tona. Ako sagledavamo u odnosu na 2019. samo, kada smo odložili 1800 tona miješanog komunalnog otpada sa područja grada Daruvara, evo, možemo reći da vidimo zapravo taj pad koji trebamo i postizati. Naši korisnici imaju zeleni spremnik, to je za miješani komunalni, papir, plastiku i bio otpad. Evo u 23. godini smo i zatvorili taj ciklus sa bio otpadom pa smo prikupili na kućnom pragu 280 tona. Recimo 2019. godine smo imali svega 11 tona. Radi se to izvješće o gospodarenju otpadom nadležno ministarstvo i evo na našoj županiji smo mi po pitanju stope odvajanja otpada najbolje, od 35% smo postigli. Smeće nije otpad, otpad nije smeće, sve to može biti sirovina. Upravo to uče učenici i vrtićanci u daruvarskim vrtićima i školama kako bi se izbjegle situacije da se otpad ne odvaja. Mi smo izradili te vodiče o odvajanju otpada, proveli smo niz edukacija u dječjim vrtićima, u školama, gdje zapravo pokušavamo pojasniti, a onda primjerom i pokazati koji je cilj tog odvajanja, šta se s tim postiže i zašto je to zapravo bitno. I mislim da naša djeca su zapravo naši najbolji, oni to najbrže shvate i naši su najbolji učitelji. Postoje neke vrste otpada koje se ne mogu odvojiti u domu. Njih zapravo 48 zaprimaju ovdje u reciklažnom dvorištu Darkoma. Za građane kojima mi pružamo uslugu je ta usluga besplatna. Što se tiče pak pravnih osoba, oni isti kao takve mogu dovesti svoj otpad ovdje. Mi izdajemo prateći list, naravno važemo i prema cjeniku naplaćujemo tu uslugu. Ovo je po meni najbolja lokacija jer je i u blizini našeg komunalnog društva, nama je operativno jednostavno, a što se tiče naših građana, u blizini mi je, znači kada idu na neke u centre, sve mi je to usput. Vidimo da su građani usvojili i da zapravo je reciklažno dvorište postalo, rekla bih, sastavni dio njihove rutine za odvajanje 48 ključnih brojeva otpada. Daruvarčani tako vrlo dobro znaju da ovdje idu stare baterije. U ove smeđe kontejnere se odvaja bio otpad. Ovdje možemo odložiti ambalažno staklo. U žute kontejnere stavit ćemo plastiku, a ovdje ćemo u plave odložiti papir. Sve to radimo iz razloga kako bi bilo što manje miješanog komunalnog otpada. Svi smo mi svjesni šta trebamo napraviti, nego je samo onaj glavni okidač u nama u kom segmentu mi želimo pridonijeti društvu i zapravo omogućiti i budućim naraštajima da imaju ono što smo mi imali, a to je relativno čist okoliš.